shibit mynmit hak por sdang und sdang ke Portugal ya jing lenti jongka hak FIFA World Cup menta usnam. Kapten sopa parlo ke bisngo tenar ben page ya ke video hakane ke channel. Hakane ke video ini page ke history lynkot syapang ke Portugal perkum juru ya kiri ke badon grup lang per ke Portugal kata ha ke grup K. Bat ke Portugal hakane ke World Cup menta usnam kalong kum kuwe ke tim ke baklan bha pat kalong ru kum kuwe ke tim ke balong favorite panra ya ke FIFA World Cup. Henry ke Portugal kalong kum kata ke tim dan kategori ke bompat syam la job ya ke FIFA World Cup ha ke history jongka. Pat kasin ke baningkong pa ke Portugal ke yok baniat akai ha ke FIFA World Cup kadai ha ke FIFA World Cup jong usnam syejar kendai spa ndru punru. Bat hakane ke Portugal lam khmat do isebio. Pat ke Portugal hakane ke FIFA World Cup jong usnam syejar kendai spa ndru punru kalala baniat lekai bha takaba ke poi hadu ke kerdan balai. Podo esebio kumuta kapten hakane ke Port wala bantap kendai gol pat baro kiri each football jong kari Portugal kitip bha pat ki borom bha yau esebio pergi ong rupa kaneken kadai kata kasin ke benkong ya ke Portugal pak poi ngai bha ha ke FIFA World Cup hadu kine kisngi kiba menta. Pada hadin kane ke FIFA World Cup jong usnam syejar kendai span rupunru ke Portugal kala jak kerteng no pada bun snam ke Portugal kam syam la syuk pan qualify ha ke FIFA World Cup. Pada tang haus nam syejar kendai spa prapunru pak ke Portugal kala la pan qualify biang ha ke FIFA World Cup. Henry kane ke FIFA World Cup ke Portugal kala ha pan lej paying no. Pada hadin kane ke World Cup jong usnam syejar kendai spa prapunru ke Portugal kala jak kerteng biang badai tat endalami kirangi lekai ki bapau kum Luis Figo u Cristiano Ronaldo baka Portugal ka sakalalong kum ka wei ka tim ka baklan bha hadu kine kisngi kiba menta. Bat haka World Cup jong usnam arjar ndeu pala penlong hari Germany ka Portugal hakane ka World Cup kala bani lekai bha taka baka poi hadu ka semi final. Pada shwa baka Portugal kan poi ka semi final hakane ka World Cup ka habane kun persya ikitim ki baklan bha kum ka Netherlands bat England. Henry ke Portugal ha ke semi final kala syalim no ha ke France perkala poi ha ke kedan basau ha kane ke FIFA World Cup. Perkane kadai kesin ke bar dan ke Portugal perkala benilai kai bha ha ke FIFA World Cup. Bat ke Portugal ha kene ke World Cup ki baladap kalong kum ke ke tim ke baklan bha Henry kam syam la lapat pan poi sya ke thong. Henry kane ke World Cup jong menta usnam ke Portugal ke don kata ke jingkerman panra ya ke World Cup ke benkong dan menta ke rijongki namar ke jingdon jongka ya kirangi lekai ki bapau bha kum Bruno Fernandes u Vitinha u John Owes u Cristiano Ronaldo pat ki wei ki don kata ke jingkerman pat ki angnut pat ki niora ya ke FIFA World Cup ke baningkong dan menta ke rijongki. Pat ke Portugal hakane ke FIFA World Cup menta usnam ke don ha ke grup K. Perkadan grup lang perkari kum ke DR Congo ke Uzbekistan bat ke Colombia. Perladangi syupet kane ke grup kam shimla long ka bae Henry barok ki tim ki ba qualify sya ke FIFA World Cup ki don la ke jong ke jing angnot pat ke jing trang pat ki don la ke jong ke khana ba balai pat kumno ki qualify sya ke FIFA World Cup. Pat ke jing lekai ke benikong jong ke Portugal kadai persya ya ke DR Congo. Padam ta ke DR Congo kane kalong kasin ke bar nam ta jongka paniat lekai ha ke FIFA World Cup. Takaba ka yelekai ningkong house nam syejar kendai spa nyau pusau. Henry hakata kapor om syampat lakot yaka ke DR Congo Henry ki breu juga perthei kitip yaka kum kata kari Sairi. Henry hakane kapor ke Sairi kam syam lala bani lekai baha perkala syalim no tang ha ke group stage. Henry menta ke DR Congo neng ba ke jingdon jongka ya kirangi lekai ki bapau ki balaju lekai hapot dau ba Europe kawan hakane ke tournament de ke jingkerman pada ke jing angnut pakala pania lekai bha. Padla syai mynmit haka Portugal kan long kasin ke benkong dan menta kini ki artli kiri kata ke Portugal pada ke DR Congo pania lekai persya haka history jongki. Dakaba kim syampat la yelekai persya meno haka history jongki. Marhadin ke DR Congo ke Portugal ke penilai kai persya sa ya ke Uzbekistan. Panda benta ke Uzbekistan kane kalong ke World Cup ke benikong na benta jongki.
Henry warla kalong ka sin ka benkong namen ta ka Uzbekistan ban qualify jaka FIFA World Cup. Henry ka football berkum juru haka FIFA World Cup ngimla ban kinsting namar kum bangila yoi ya ka jing ialehkai jong ka Spain persya ya ka Cabo Verde warla ka Cabo Verde kalong ka ri ka barit bat ka ri ka badang qualify ningkong Henry ka World Cup ngim syam lala ban batai bat kumta ka Portugal ru kam syam lala ban kinsting ya ka Uzbekistan. Berhadin ke Uzbekistan, ke Portugal, ke hapan ialehkai kadu, ke group stage ya ke Colombia. Pada ke Colombia, kalau kata ke tim ke bah, nabenta ke Portugal, hakan ke grup pen lim ya ka. Namar ke jing don jongka, ya kirang ialehkai ki bapau bah, kum Darwin Nunez, Luis Diaz, James Hernandez, pat kiwei kalau ke bah ya ke Portugal, pen lim ya ke Colombia. Pada ke Colombia ru kalau kum kuai ke tim ke bapau bah ha ke FIFA World Cup. Tementa alengin ya phaibiang saka jing ialehkai ke benikong jong ke Portugal kata persya ya ke DR Congo. Ka jing ialehkai benikong jong ke Portugal persya ke DR Congo kam syam lalong kum kuai ki jing ialehkai Henry namta ke Portugal kalau ke jing ialehkai ke bakong san bah nomor lada ke Portugal kalak ban yo ke 6 job kan long ke jing aiman sim namta ke Portugal pan ialehkai bah ha kane ke tournament menta usnam. Henry namta ke DR Congo kane kalong kata ke chance ka bahkan perkendit ya ke perthai baro kawai bahkan penpau ya ke perthai ya ke sap ke baki kidon. Henry baro kikmat jong ki riu football kila phaibet si Ronaldo namar kane kalong ke World Cup ke bakadu nabenta Cristiano Ronaldo namar uladon saupuis nem menta. Pada Ronaldo ulong kum buai orang ialehkai bapau bah ke perthai babarok ki breu ki tip bahaya pada ulah job sipun ki trofi Henry ke World Cup kolong kata ke trofi ka ba Cristiano Ronaldo angnut Henry syam pada job ya ka haka jing im jong pada da Ronaldo haka ne ke World Cup menta usnam ula ban yalam ya ke Portugal hadu kathong panda yora ya ke FIFA World Cup Ronaldo unsa kelalong uta hero na ke menta kari jong te paralog kat kum ke jing pe jong pi hato kan stang ke jing ya janti jong ka hakan ke FIFA World Cup da ke jing job pan aimen semeki bakin ialehkai bah hakan ke tournament lane hato ka DR Congo kan penkendit ya ka perthai baro kawai te paralog so drop prediction jong pi mano trai ban job shibit mynmit hakapor shipau shiteng lane hato ke Portugal kalan banra ya ka FIFA World Cup menta usnam. Te drop prediction jong pi hapo ke comment section. Te paralog menta ke sengitang kini ki video ki bakendiat te lada pisngo tenat persngap yakum kini ki jaj video pat klik subscribe kini ke channel pa phila ban yo yakum kini ki jaj video ki bangangan sepenmi kublai shibon.